Pemirsa penyuan umat Hindu Rahina Somo tanggal 16 Maret ngmargiang upacara melasti ring pantai pererenan Mengui Badung untuk mundut bertime sane pacang kesucian. Pemelastian ring pantai pererenan kerauhin oleh krama saking desa Kapal, Tangep, Buduk, Tumbak Bayu, miwah desa pererenan sane kekawitin dawa galah sembang kanto sande antuk megiliran. Sedurung ngemargiang pemelastian, Pretime, Arce, miwa piranti sanilianan, katurang upacara, daris memargi nuju pantai pererenan, antuk doh kirang langkung kutus kilometer, melasti, medui unteng, pina ke penyucian Buana Agung, miwa Buana Alit, sedurung ngemargiang Raina Suci Nyepi, kewentanan Pretime, Arce, miwa perlingga ide betara ring pura, keiring, nuju segara utawi genah witning toye antuk kesuciang. Di laut, umat Hindu juga melaksanakan persembahyangan bersama dan nunas Tirta Baruna untuk dipercikan di rumah masing-masing. Ring pemargin upacara melasti puniki, umat taler ngaturang sembah pengubaktian sinarengan, sepisanan, nunas Tirta Baruna, antuk kesiratin ring jero soang-soang, toyo segara utawi sane raos saking genah wikning toyo, kepercaya anggeni calang sarwa male, mangda umat ritat kala ngemargiang nyepi, sampun bersih, antuk spiritual. Mulai duani iraga sareng sinarengan pacang ring jabe puno desa sinarengan Agus Sujatmike, Bali TV.